Inkosi yomsindisisi. Again bazalwane, three kinds. Maningi ama three kinds bazalwane. Yabona ama-12, ubona amadala, nginamadala angaka bazalwane kakhulu awu-3. Uma wabona izinto ey'bhalwe laphana ngazi ukuthi hhayi, uyazi yonke lento ebhalwe lalo mntu lo bazalwane. Imnandi izinto enkosi bazalwane. Masithi kumnandi ukukholwa bazalwane, siwe singadlali masisho njalo. Manje maningi ama-3 kinds bazalwane, 3 kinds. Okunaqhamuka bazalwane, the 4 kinds. No problem bazalwane. Ziningi lezi zinto lezi. Inkosi yomsindisisi, but 3 kinds of sin. 3 kinds. Maningi kakhulu bazalwane. Yabona nje, angithi nje uNkulunkulu Baba uNdodana Oyingcwele angithi bazalwane. Yabona izipho zingaki bazalwane? Nomuntu ungake munye bazalwane. Yes, mthathu bazalwane. Nokukholwa bazalwane, ngiyakhumbula ngekhathi zeCovid uNkulunkulu wakhuluma nabazalwane nge-4 kinds of faith bazalwane. Ukuthi khona ukukholwa okuncane, khona ukukholwa okukhulu, khona ukukholwa okuncane okuliki, khona ukukholwa okugreat, khona ukukholwa okubuthakathaka, okuyiki, khona ukukholwa okunjani bazalwane okustrong. Kodwa ke lapho bazalwane i-God kind of faith leyo bazalwane. Kodwa nje in general ukukholwa bazalwane nakho kuhlukene kathathu bazalwane. Khona ukukholwa kwabantu nje emhlabeni nje bazalwane ukuthi bayakholwa nje abantu bazalwane. Uyayasho umfundisi bazalwane. Besha kuleni ukuthi letha ngeke into ongakholwa. Bayakholwa bonke abantu bazalwane. Siyakwazi lokho bazalwane ngithi. Kodwa kusekukholwa kaNkulunkulu ngithi. Umuntu eclinic engazozonikwana uyathemba ukuthi uyakholwa ukulonto leyo ayohlinzwa avule yonke into agibele imoto engazi noma lo muntu unazi incwadi zokushayela. Angibona bazalwane afike ehlala esitulweni nje kwanhleke kanjena nje avele nje ahlala iphosa sathi dins yabona angabe ukuthi check aqala angiyabona bazalwane ukukholwa nje kwabantu bazalwane kuningi kuwe ukukholwa kwamadimoni izwe enkulunkulu ngakho the mama wona azathuthumele asithandi ukuthi ukukhuluma kakhulu ngalezo zinto lezo bazalwane bese khona ukukholwa kaNkulunkulu ngifesa sathi maningi ama 3 haleluya bazalwane kumnandi ukukholwa bazalwane inkosi yomsindisisi. Hallelujah. Sengicabanga ukuthi bazalwane ziningi izinto ezi-excite bazalwane ezibika uNkulunkulu ngoba nje sinozowe bazalwane akavelanga nje moyeni. Inkosi yomsindisisi. Ngikhumbula ngibuka phambili bazalwane 4 kinds of life. Ukuthi khona impilo yehlahla. Nayibona bazalwane. Lezi ejaliwe ukuthi ziyaphila nazo kodwa iphila kanje zizona ayinyakazi zihluke ngani nawe ayifundela uma ifundela impilo yokuqala leyo kube khona impilo yilwane animal life ukuthi ayinawo ayizinomphefumulo kuphela soul zinama emotions zinama instincts zonke lezo zinto lezo zinama emotions ziyaqhasuka ziyajabula futhi kodwa ayinayo umoya uspirit. Yabona bazalwane kube khona impilo i-human life umuntu nje bonke abantu bangama humans emhlabeni bayaphila banomphefumulo banomoya banani bazalwane banomzimba. Angibona bazalwane bese kwakhona ukuphila okunye okuthiwa uzowe the God kind of life ukuphila okutholakala ngokuthi umuntu avume uChrist njengenkosi nomsindisi empilweni yakhe bese yaphiwa lokuphila njenge-gift. Hayi ngikuthanda kabi ukuphila bazalwane yabona believe me yabona mathiwa ngixoxela ngalokhu ukuphila lokhu bazalwane ngathatha ama-hour inkosi yomsindisisi bazalwane ngoba kubalulekile ukuthi noma sinakho lokuphila bazalwane kodwa sibe aware ukuthi sinakho ngaso sonke isikhathi. Inkosi yomsindisisi bazalwane sebesho bazalwane 3 kinds yes 3 kinds bazalwane inkosi yomsindisisi zimdrive bazalwane inhlobo zolwazi bazalwane ngifisa siyibheke bazalwane uma siqeda zona uNkulunkulu afisa ukufocus kuzo bazalwane ilezi zolwazi kaNkulunkulu noma ilezi zokwazi ngoNkulunkulu noma ilezi zokwazi uNkulunkulu ngoba sizobe ihamba kanjalo bazalwane inkosi yomsindisisi. Oqala bazalwane bonke abantu khona omunye icolleague lami bazalwane engisebenze nalo nyaka wayethanda ukuthi akekho into ongazi mawuhamba dala umuntu uyazi lo nje ndombona nje shebakhomba lo nje ukhona yaziyo naye abantu athi kancane uthola into engazi bonke bayazi basuke ukuthi bayazi inkosi yomsindisisi bazalwane. Haleluya bazalwane okunye sikuthintile bazalwane ngeviki eliphelile kodwa manje bazalwane ngifisa bazalwane sibheke lezi inhlobo eziwu3 zokwazi bazalwane in a general sense basho njalo bazalwane bakhulumayo then bese sibheka ke lezi engikhulume ngazo bazalwane ezethu thina njengabantwana bakaNkulunkulu eziqonde kithi nje ngqo inkosi yomsindisisi
ulwazi bazalwane luvele endaweni ezihlukene. Olokuqala ulwazi bazalwane ulwazi nje lwabantu, human or ethnic knowledge, ulwazi nje lwabantu bephila emhlabeni. Inkosi yomsimbusisi. Lolu lwazi lolu bazalwane ulwazi olutholakala bazalwane ngokufunda. Njengoba siya ezikoleni siya ema-university, inkosi yomsimbusisi, luyatholakala nakuma-culture bazalwane, inkosi yomsimbusisi. Ulwazi esilitholayo bazalwane ngokuthi sifunde, inkosi yomsimbusisi. Nami nje personally ngaye esikoleni njengoba ngikwazi ukufunda nje bazalwane, lento amanothi engiwabhayela lapha phansi ukuthi ngaya esikoleni angithi bazalwane. Yes, kunjalo bazalwane. Lolu lwazi lolu ke bazalwane, hayi ukuthi nje ulwazi lwabantu lubi nje. Uyabona nole ukuthi ulwazi lwabantu automatically lu-evil ngenxa ukuthi akusiyo i-God kind of knowledge. Akunjalo bazalwane. Inkosi yomsimbusisi. Lolu lwazi lolu bazalwane lubalulekile ngendlela emangalisayo nalo. Inkosi yomsimbusisi. Kodwa nje inkinga yalo ukuthi lu-limited. Inkosi yomsimbusisi. Ngoba bazalwane luqhamuka kubantu abane-fallen nature. Siyazi abantu bawa e-Eden bazalwane ngithi. Angithakhumbula bazalwane. Siyakhumbula konke lokho bazalwane. Manje lolu lwazi labo bazalwane lule full stop ekugcineni. Inkosi yomsimbusisi. Akusilo ulwazi ongama kulo njalo ukuthi sengimile. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. That's why incwadi yeZakha ngesikhathi bazalwane chapter 3 verse 5 ithi uNkulunkulu ungenciki kokwakho ini okusho ukuthi khona uqonde okungobani okungokomuntu. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Akuthole ngokuthafunda. Lolu lwazi lwabantu bazalwane sibona ne-technology ngalo it can produce izinto ezimangalisayo bazalwane ze-technology. Njengoba ngikhuluma khona bangibuka bele kude bazalwane. Angithi bazalwane. Yes, njengoba ukhuluma nje uyabona nje i-TV manje everywhere. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Lolu lwazi lolu bazalwane lukhiphe izinto nami ezingimangalisayo bazalwane. Uma ngibuka nje manje babundwandu izinto ezisebenzayo manje uma kuthiwa kuba nempi, ama-missile, ama-nuclear weapon, ikhale ezisebenza esikhathini samanje bazalwane. Hey, namatanka zonke lezo zinto lezo uyamangala bazalwane, izinto ezenziwa ulwazi lwabantu. Ne-medicine esiphila nayo manje bazalwane iyamangalisa bazalwane ukuthi hey abantu bahlakaniphile. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Nakwezokuxhumana, telecommunication technologies bazalwane, izinto bazalwane uyabona nje amafoni yonke into bazalwane yamangalisa uyibona manje. Uma ngisuke ngibukela nje bazalwane sisibonelo ama-infrastructures ako-China bazalwane ngizubona elingizwe leli. Inkosi yomsimbusisi. Yabona bese bepredict amanye baba ukuthi like in 50 years imapha ama-infrastructures amanye abazobe busy ngawo vele ukuthi sayiwa kude emhlabeni. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Lolu lwazi bazalwane cannot fully know God. Lolu lwazi lolu bazalwane abantu uNkulunkulu akumazi. Inkosi yomsimbusisi. Kwesikhathi balimazi lwazi ingxenye encane kaNkulunkulu. Inkosi yomsimbusisi. Ulwazi futhi kwesikhathi olubuye luyiphikise. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Izwi kaNkulunkulu ke bazalwane alilahle lolu lwazi lokuthi hayi afuneki cha anjalo bazalwane. Inkosi yomsimbusisi. Ngoba naye uNkulunkulu bazalwane bakhona abantu abebenalo lwazi ngendlela edlulele bazalwane abasebenzisile baningi kakhulu bazalwane isikhathi asingivumeli ngabanye ababala omunye uDr. Luke. uLuke bazalwane izwi kaNkulunkulu liyasitshela ukuthi he was a physician, wayengudokotela. Even the great apostle uPaul bazalwane izwi kaNkulunkulu liyasitshela ukuthi he was very educated. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Even though ophethe bona babengabantu nje abangancwadile nje impela nje abangabantu nje. Okusivezela bazalwane uNkulunkulu usebenzisa wonke umuntu. Akusho ukuthi uma usufundile ebandleni bazalwane sinoprofessor. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Akithi la ubona khona ke bazalwane ukuthi education plus Jesus is equal to now ngisho ukuthi is equal to bani. Kodwa kuphuma isimanga sena. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Baningi bazalwane abantu bebenamaskills naku Old Testament makwaPeter abanakele uNkulunkulu abebasebenzisa bazalwane. Okusho ukuthi uNkulunkulu bazalwane ama-skills naye uyawasebenzisa. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Olwesibili bazalwane ulwazi luqhamuke emademonini. Likhulumile izwi kaNkulunkulu bazalwane ngalo lolu lwazi lolu. Inkosi yomsimbusisi. Lolu lwazi luqhamuka kuSathane bazalwane. Inhloso yalo ukudukisa nokucorrupta. Inkosi yomsimbusisi. Lolu lwazi lolu bazalwane uNkulunkulu thina njengabantwana bakaNkulunkulu usivimbele
usivimbele ukuthi sibe access akafuni uNkulunkulu ukuthi lolu lwazi lolu bazalwane silattende noma sibe attentive kulo silinake uNkulunkulu akafuni ukuthi silalele izinto ekaSathane ulwazi kaSathane Zelufunda abanothamba bazalwane we Christians prohibited to receive or access knowledge from these sources uNkulunkulu lolwazi bazalwane usivimbele akafuni ukuthi kube ulwazi esifisa ulwazi ngamanye amazwi uNkulunkulu akafuni siyophenya amabhuku kaSathane hey kasi benza kanje sebenza kanje manje akafuni uNkulunkulu lo mnyango lokuvalile bazalwane isibonelo bazalwane uma uPaul noSila bazalwane belapha kuchapter 16 encwadini yezenzo bazalwane kunentombazane elizwi kaNkulunkulu elithi iyay the spirit of divination ihlola ibhula yabona isuseya yabona lonto le ibhula itshela abantu ama fortunes abo yabona bazalwane ihlola singasho njalo lithi izwi kaNkulunkulu sebedlule kaningi kuyo ihlala ibamemeza kanjalo ethi mina nesincame kaNkulunkulu yini eyitshela abantu indaba ezinhle yabona bazalwane sengaedanga mina bazalwane kushuthi location ifanele bayalalele abantu manje abantu kabalalele yabona ishintsho bazalwane eyiyo ngempela bazalwane kepha kepha yedlela kuSathane lonto leyo uNkulunkulu uthi kuyo bazalwane lonto leyo uNkulunkulu akafuni sithathe ulwazi information eqhamuka kuSathane yabona njengoba ngumzalwane nje mina nje uma uSathane ethi igama yakholwa ulanga lezo kunamanga yabona nje manje uSathane hey amadimoni umethe amadimoni yabona nje enotshani iyathandaza imandla lasevangelical yabona nje lona abantu ethandaza unamanga mesho njalo Sathane konke amabanga athandaza alike ethandaza yaqolo nelinye namanga Sathane bazalwane thina information esiyithathayo sithatha evela kubani utrainer wethu ngiyakhumbula bazalwane yes le ntombazane bazalwane yayishiqiniso ishinte eziyizo amanye abazoza Sathane noma ngathuthi ukhuluma uthini noma ngabe ukhuluma into yazi yabona njengoba ugula nje yimo wenza ukuthi mayithi uma kuSathane njengoba ugula nje yimo wenza lonto leyo awume Sathane awuthandi utho kwakhe bazalwane njengoba ungasebenzi nje yimo vali into zakhe awuvale into zakho na konke yakho ivalile bazalwane ibalekile ukukhula isho manje bazalwane ngoba ukuthi kubantwana bakaNkulunkulu baba khona abantwana bakaNkulunkulu yonke into isabodevela manje hamba kuzo Sathane kuzili umelalilo wafuza kasidlule hey Sathane umfuselele yabona ngisho khuluma nabantu hey amadimoni ke nawo amadimoni Sathane ke lo uNkulunkulu akana lutho ayakaphatha kaNkulunkulu ekubeni emkhulu kangaka ezizinto ezinkulu kangaka emangalisa kangaka ebabaze kangaka inkosi yomsibusise bazalwane ngithizwe kaNkulunkulu bazalwane lolu lwazi lolu inhloso yalo uJohn 10:10 luzogqitha nje luzobulaka luzobhubhisa inkosi yomsibusise bazalwane inhloso yalo ukuthi lukususe uNkulunkulu haleluya bazalwane ngaso sonke isikhathi bazalwane uNkulunkulu bazalwane lolu lwazi lolu akafisi ukuthi si-access kulo ku-chapter 3 encwadini kaGenesis bazalwane ngisazobuya le chapter bazalwane cha sizoyifunda yikho nje engathi nama ngifuna ukudlula inkosi yomsibusisi ngamanye amazwi bazalwane lolu lwazi lolu luyi-mixture of truth namanga ngamanye amazwi lolu lwazi lolu bazalwane oluvela komubi lungamanga plus neqiniso uma bazalwane kule equation ngisithi amanga plus neqiniso i-answer izothini bazalwane yawo people usho i-answer yimele ithini yes ngibona ama-leaves nje qondele ukuthi ngibheke ngawo amanga plus iqiniso plus amanga bazalwane i-answer ithini ithi amanga i-deception leyo inkosi yomsibusisi ngamanye amazwi Sathane uyawaphatha amanga kanye neqiniso ahlanganise ndawonye yabona uma ngenza isibonelo
Sinethengi lapha lapha emandleni. Uma ngathiwa bazalwane u2500 wamanzi ethangweni lapha. Ebese clean pure water bazalwane. Ebese ufika uzofaka iglass yamanzi angcolile ngempela bazalwane, angcolile. Iglass lencane bazalwane emanzini u2500 liters. Udeko lapha amanzi engwakhe endaweni enyanyekayo nje bazalwane, ngikushite njani endaweni enyanyekayo mhlawumbe abancane ngaka amanzi bazalwane azobe seseklini lawo manzi, azobe senjalo ungaphuza lawo manzi lapho uzoyekelana bamfaka into encane nje ku2000 into nje idrop nje lento lencane ka yindaba lokuzana simple bazalwane izikwa izathu yini ukuthi iqiniso plus amanga izikwa amanga inkosi yomthetho usise bazalwane. Yes kunjalo bazalwane. Lolu bazalwane luqhamuka abantu abehlukene abazithunya zakho sathane. Kunama-false prophets. Kunama-false prophets. Aba-false prophets bazalwane ibona bavele kwanake kakhulu ama-false prophet. I-false prophet, false prophet, i-false prophet, false prophet. Kanti nayo ijulile i-false prophets bazalwane. Khona abanye ama-false prophets angekho religious, ascientifical. Hallelujah. Phinde likhuluma ngama-false teachers. Abafundisi ngisebenzisa isizulu sithathu abafundisi bamanga abantu abafundisa amanga siyabazi bazalwane siphila nabo inkosi yomthetho usisi ebese kuba khona nani izwi lokukhuluma ngabo ke ngiyathanda ke naleni ama-false brethren umzalwane wamanga yabona umzalwane nje wamanga umzalwane wamanga uphila amanga ukhuluma amanga into ayikhulumayo akaphili yona ukhulumeni aphilele yabona into le bazalwane nama-native doctors bazalwane niyabazi bazalwane abakusemkhubeni yonke lena bethi hey hamba olungisa ukuthi hey nani nebhekela lakhona yonke into yabona bazalwane zithunywa lezo bazalwane ezihambisa ini bazalwane lolu lwazi lolu uNkulunkulu kulolu lwazi lolu uthe singayi kulo. That's why noma sifelwa asikuyobuza. Uyayathi mama mfundisi uhlale basho lawo magama lawo bazalwane. Bazalwane ngiyambona uNkulunkulu ibandla ngibeke kulo. Ngike ngizwe lo mama ekhaya bazalwane uma wami ethi yabona manje ngiyajubulundelaka manje. Akuyajubulundelaka manje ngalisi izwi kaNkulunkulu. Inkosi yomthetho sengikhuluma mfundisi bazalwane. Bonke abazalwane yabona ukukhumbula yonke into bazalwane. Uyayathi asipheli. Sungashizo kaNkulunkulu bazalwane mfundisi ngisho njalo. Ngempela asipheli bazalwane asikuyocina. Inkosi yomthetho usise bazalwane. Asicingi. Inkosi yomthetho usise. Asicingi ukuthi njengoba nje buka nje ngifuna ukuzwa. Ngisaya kwabanjani bazalwane? Babasha bazalwane kusho mina bazalwane. Bazokunika ini? And namanga, here's the catch. Oh, Muslim. Namanga lawo aphethe iqiniso namanga. Azokutshela ukuthi ungwampunyaka baba. Ugogo wakho washona nini? Washona kanjani? Washona lapha. Fanele ayo. Fanele ayo kwenza njani? Yabona ke igame yonke lapho bazalwane. Ukuthi usathana uyamixa. Yabona bazalwane uphethe ubili. Athana. Ngiyakwazi lo besifaka poison khona phakathi lapho. Inkosi yomsibusisi. Olokugcina bazalwane ulwazi uNkulunkulu bazalwane okuyilona afisa ukuthi sikhulume ngalo kakhulu namhlanje bazalwane ulwazi kaNkulunkulu. Inkosi yomsibusisi. Ngoba uNkulunkulu ufisa ukuthi abantwana bakhe bazi ngaye. Yabona ufisa uNkulunkulu ngawe ukuthi wazi ngaye. Ukuthi wazi ngaye. Ukuthi wazi yena. Ungagcini ngokwazi ngaye, uphinde umazi naye. Akwanele ukwazi ngaye. Ungakamazi yena. Inkosi yomsibusisi. Ake ngikubeka nje ngapha. Yabona ukwazi ngaye kwanele ukuthi usindiswe, uthole uphilo phakathi, uthole uphilo phakathi, uthole wonke ama-gift. Kusiyama. uNkulunkulu bazalwane kunamaphizi ibalekile lento le ukuthi siyazi ngabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane njengoba sikholwa singabantwana bakhe unama-gift awanikeza abantwana bakhe. Lama-gift lawa ahlukene kabili.
Inkosi yomsibusisi. Ngicela ukusho bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu. Ahlala kabili ama-gift kaNkulunkulu bazalwane. Awuqala khona kawonke. I-gift of salvation ekawonke. I-gift kaMoya Engcwele ekawonke. I-gift yokulunga kaNkulunkulu ekawonke. Yabona singawabala kawonke. Kodwa bese bakhona abanye angasiwa kawonke. Abhaliwe zini kaNkulunkulu. Ukuthi abantu baphi ukuthi. Angizabona bazalwane. Manje kubalulekile bazalwane ukuthi siwazi ama-gift ethu uNkulunkulu asinikeze wona. Uwazi abe nakho. Yabona izinto kaNkulunkulu ayithatha kancane. Uzohlangabezana nezinto ezizokuza ukuthi wazi ini. Hayi ukuthi ukhonza kuliphi ibandla, ezothi wazi ini. And every time ke uma umuntu ehlangabezana nama-pressures athile, uresponda into ayazini. Yabona nje uma ngishaya ngebaba angeke iphume inhlamba, ayikho ngisho isystem yami. Ayikho anginayo inhlamba. At all anginayo. Uthi kanyoka. Ekathwana abantu bazalwane. Uzoshaka sifazane. Ekhiphe amakuthi lokhu inhlamba. Ngathi impela ukhiphaya. Yonke knowledge anayo. Angithi lapho ukukhombisa ukuthi yiphi knowledge anayo phakathi. Hallelujah bazalwane. Ngithaba gift efanele siwazi bazalwane asinikeze wona. uNkulunkulu ukhuluma ngazo lezi zinto lezi. 2 wathi ifanele sisazi ngama-reward. Yazi ama-gift ebese wazi ama-reward ukuthi athini ama-reward. Inkokhelo uNkulunkulu anayo. Ngoba uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu okhokhayo. uNkulunkulu wemivuzo akusiyo uNkulunkulu okhonzwa nje. Njengoba simkhonza nje sinemvuzo esilindile. Siyakwazi lokho. We are very aware ngalokho. That's why bazalwane ezinye zezinto ezenza ukuthi ume uthi hayi ngeke angiyiphansi nalutho ukuthi angiyiphansi. Basibalela umfundisi imivuzo imiqhele. Inkosi yomsibusise bazalwane. Bazalwane isikhathi esikhulu. Okunye uNkulunkulu afisa usazi ngakho bazalwane ukuthi ke uyazi ngama-gift, uyazi ngemivuzo. Imivuzo bazalwane iyasetshenzela. Ama-gift uyaphiwa nje ama-gift mahala. I-gift kulo muntu ophayo ukuthi ubone ifanele lento le. Noma ngabe wena emehlweni akho uyibona inkulu kangakanani. Uma ethi ngikupha nansi imoto, i-GLE, Mercedes-Benz. Ngiphi imoto bazalwane. Yabona nje le ngikupha nansi ilokuzana mhlawumbe i-Ferrari, i-California, bazazi ama-GT imoto. Ngikupha nansi i-BM, i-i8, ngiyakupha le moto le. Awuthi kubuye bazalwane. Uyakupha. Kodwa i-reward akaphisani naye. Uzokwenza something wena bese uthola i-reward. Manje ke fanele sazi nama-responsibilities ethu bazalwane. Awukho uzofanele zazi bazalwane. Yabona ukhona wazi yini efanele ngiyenze mina elindelekile. Uma lezinto lezi ungekho awe ngazo uzothi baba sinikela wonke kuwe kungafanele unikele kuye. Kufanele uthandaze. Kufanele ushumayele. Amthabalo le lapho usuthela sinikela kuwe uNkulunkulu sinikela yabona bazalwane zibalekile izinto lezi bazalwane. Inkosi yomsibusise bazalwane. Okugcina bazalwane okaNkulunkulu bazalwane ulwazi kaNkulunkulu ngisho uNkulunkulu ufisa usazi naye singazi kakhulu ngoSathane singazi kakhulu ngolwazi lasemhlabeni kuphela uthola ukuthi i-mental giant yabona bazalwane kodwa uthola ukuthi ngolwazi lasemhlabeni lokufunda ulapha yaphezulu kuthi ngolwazi lwamadimoni ulapha yafunda khona phezulu makufika kaNkulunkulu wazi kangaka ayilapho usenkingeni lapho. Inkosi yomsibusise bazalwane. Usukusenkingeni lapho. Haleluya bazalwane. uNkulunkulu ufisa ukusazi ngaye. Awuzuphila kahle uma wazi kanjalo uzokwesaba. Uyabona uNkulunkulu nje awumazi vele. Inkosi yomsibusise. Lo lwazi bazalwane lukaNkulunkulu luqhamuka kuMoya Engcwele. Luqhamuka ezwini likaNkulunkulu kwimbhalo kuma-scriptures. Inkosi yomsibusise. Lolu lwazi lukaNkulunkulu bazalwane uqhamuka ebudlelanweni bethu noNkulunkulu. Nekhumbula into lokuzana yethu bazalwane. Ithini yethu eyayibaluleke ngendlela emangatisako bazalwane. Engaze ngasho bangakhumbula bazalwane. Ngathi kube kuyenzeka ngaba ngaze ahlala kanjani amaqembu ethu bazalwane. Ukubaluleka kwenhlanganyelo phakathi kwakho noNkulunkulu. Inkosi yomsibusise bazalwane. Haleluya bazalwane. Isakhona bazalwane.
ulwazi kaNkulunkulu bazalwane ngizocela sibeke amagama amathathu bazalwane agqamile ezwini likaNkulunkulu ukuze kulolu lwazi kaNkulunkulu bazalwane sizolibona kahle siliqonde kahle. Inkosi yomsebusisi. Igama lokuqala bazalwane ulwazi elikhuluma ngawo izwi kaNkulunkulu eTestament elisha ugnosis. Igama lesiGriki leli bazalwane ugnosis. GNOSIS gnosis. Igama elisho ini elisho knowledge elisho ulwazi. Inkosi yomsebusisi. Elesibili bazalwane uginosko osho nayo knowledge. Inkosi yomsebusisi. Kodwa kithi esizulwini bazalwane ulwazi olufanayo nasezingisini ulwazi olufanayo. Lokhu bazalwane akusisi izinto zokukhombisa ukuthi wazi kangakanani. iBhayibheli iNew Testament sabhala lona ngolimi lwesiGriki bazalwane. Siyakwazi lokho angithi bazalwane. Angithi bazalwane. Yes, manje ama languages amanye uma sekuleka kwamanye kuba nama limitations uma translator. Uthola ukuthi izinto ayisabekeki ngendlela okufanele ngabe sibekeka ngayo kulahleka umsoco othile. Angithi bazalwane. Sinothisha bandle levangeli bazalwane. Lezi zinto lezo sasa sikuyouth. Sifundisa ukufundisa uthuba. Bethi kuluhlukene uthando, khona uEpithumia, khona uEros, khona uAgape, kodwa esigisini kuthiwa nje ulove no life siphelile njalo. Inkosi yomsebusisi ngihamba ngesikhathi bazalwane. Ngithola ukuqala ugnosis bazalwane. Noma ungabambanga lokho bazalwane abagama lawo lokubamba namagama lawo, kodwa ubambe information ngoba kubaleka kakhulu information bazalwane. Okuyiyona uNkulunkulu afisa uyibambe njengezikhali zamantuba. Ugnosis bazalwane, GNOSIS. Olesibili olwazi bazalwane uginosko. GINOSKO. Hallelujah. Olesithathu bazalwane uIdo. UEIDO. 3. NgoNkulunkulu lo bazalwane angifiyela bazalwane. Akusiyona bengikhuluma ngalo ulwazi in general nje emhlabeni. Lalo olwethu njengamaKristu. Olokuqala bazalwane ugnosis. Lolu lwazi lolu bazalwane. This knowledge is accessed through ukufunda, learning, study. Njengoba incwadi kaTimothy bazalwane ifundele ekhaya. Lithi kubalekile ukufunda. Lisho njalo izwi kaNkulunkulu bazalwane. Isisebenzi bazalwane esiright, esayitweni bazalwane. Isisebenzi is not ashamed. That is able to rightly divide izwi kaNkulunkulu. Izwi leqiniso lisho njalo izwi kaNkulunkulu. Inkosi yomsebusisi bazalwane. Lolu lwazi lolu bazalwane ugnosis bazalwane. Mawubhala phansi noma ubamba ingqondo nakho ulazo kuza ukuthi ufunde. Ustadishe izwi kaNkulunkulu. Ustadishe ama-scripture. Knowing scriptures intellectually. La engqondweni understand ufunde kahle. Makukhuluma ngesindiso awuthi nango ukuyikriga lese ngikhumbula futhi. Nensindiso bazalwane in 3 stages kune justification ngiyakhumbula bazalwane. Sinothisha manje levangeli bazalwane. Sinothisha bazalwane manje sifundisa othisha bazalwane. Mabe sifundisile bazalwane sibaba singayeki. Bengibuka isifundo sami sika 2008 baba. Last month isamfundisa unyaka. 2008 kwi-national sisolundi kwaye ngathi ngishuka bazalwane ngibuka esikhuluma i-Great Commission. Hallelujah bazalwane. Lolu lwazi lolu bazalwane uqonda nama-doctrines ngawo njengoba sazi ukuthi ibandla levangeli simkuphi simkanjani nama-teachings njalo njalo bazalwane. Lolu lwazi lolu luyakusiza uku-answer ukuthi what is it nama-facts akhona. Inkosi yomsebusisi. That's why abantu abanalolu lwazi lolu bazalwane ufundile izwi kaNkulunkulu wastadisha waye eBible school bazalwane agcine lapho lolo esazokhuluma ngale ngenalo uyathanda ukudebate. Abantu abanolwazi lokufunda kuphela bayathanda ukudebate and lolu lwazi lokufunda kuphela alwenele. Ncwadi kaTimothy bazalwane. Alwenele lolu lwazi lolu bazalwane. Ngoba ungaya eBible school uyisifele. Ungaya eBible school uyibhema. Ungaya eBible school uyisela. Uphinde ubuye ungashintshile. Kodwa kulolu lwesibili esolufunda manje bazalwane. Ushintsha by force. Ulwazi. Lo lwesibili bazalwane ginosko. I-experiential knowledge. Ulwazi oluthola nge-experience ngokuthi u-experience lento le. Akusilo ulwazi lwe-theory nje kuphela ukuthi ufundile kuphela ngoNkulunkulu. Kulolu lwazi lolu ufunda uNkulunkulu. Kulolu ukufunda ngoNkulunkulu uchaza insindiso yonke into ingene la ngengqondo yakho. Kulolu lwesibili awufundi ngoNkulunkulu, ufunda uNkulunkulu. uNkulunkulu ufisa usazi ngaye. Ulwazi olusha sesingabantwana bakaNkulunkulu esilitholayo bazalwane uyinkinga. New knowledge is always problematic. Ulwazi olusha uyinkinga.
ufunda ulwazi kaNkulunkulu ebese uthola olunye ulwazi olumelene nokaNkulunkulu bazalwane ususuka nohlakule empilweni yakho. Inkosi yokubusisa. uNkulunkulu sizwa esho maGalatia ethi bani umthakathile. Ngenxa yani bakholwa bamukela uJesu bakholwa kwasifika ulwazi olusha olukhamba kwabanye bathi aniphelele nje banikholwa nje. Anisikile ifoskini la ngaphambili. Base benza umpostoli umpostoli no fanele sini fanele wathi indawo manje ngophela ngimtshela into zokukholwa zonke senifuna ini manje ngophela nikholiwe nabona amandla kaNkulunkulu namukela umoya ingcwele namukela ukulunga kaNkulunkulu yini esenifuna manje ulwazi olusha olukhambile. Ulwazi olusha bazalwane fanele siqaphele njengabantwana bakaNkulunkulu. Uma kanjani uzokhamukela ebandleni usizonyawo lodwa njengaphakathi njengaphandle yini new knowledge. Ulwazi olusha bazalwane inkinga naseyideni yini ulwazi olusha bazalwane olwamesapha izinto. Inkosi yokubusisa wazi uNkulunkulu ngabhala chapter 3 verse 11 sikhuluma ngolwazi labazalwane chapter 3 verse 11 Genesis. Uma lethi uNkulunkulu Adam ukuphi Adam asabele usethi Adam ngizwe izwi lakho ngabaleka ngaqasha amntabana uthi kumsithola ulwazi olusha bese njani uyaqasha usithola ulwazi okuza uyesaba wathi Adam ngivele ngesaba. Inkosi yokubusisa bazalwane wathi ngase ngiyaqasha uverse 10 bazalwane chapter 3 Inkosi yokubusisa. Uma uqhubeka ke bazalwane uNkulunkulu no verse 11 no verse 10 uNkulunkulu mayisethi no verse 10 uAdam bazalwane umethi ngizwe izwi lakho ngasingaqasha verse 10 uNkulunkulu verse 11 uNkulunkulu obuzayo othi who told you ukuthi uhambaze amkeza uNkulunkulu uthini uthi ubani utshela kasho hey kwenzeke ubani uxoshile la endaweni leyo ukuthi who told you ngamamazi into ezokhipha mzalwane uNkulunkulu into ozotshela sona uzotshela umkhambozo uzotshela ukuthi nje wena yenza kanje yini into ozoyizwa uNkulunkulu mayifika uzothi ubani otshela. Inkosi yokubusisa bazalwane chapter 4 verse 8 incwadi kaNkosi yabazalwane lithi uNkulunkulu abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ini ulwazi. Inkosi yokubusisa bazalwane ngenxa yokuswela ulwazi libalulekile bazalwane. Inkosi yokubusisa bazalwane uNkulunkulu ufisa ukuthi abantwana bakhe siphile sinani bazalwane sinolwazi sengivala bazalwane isikhathi sami 6 past bazalwane ngibambe lapho kodwa ngidile bazalwane ngithi andlanga bazalwane ukhona lesambulelo bazalwane ngithi ukhona lesambulelo konje lenze ngikhombisa nje uNkulunkulu angikhombisela isambulelo umbrella khona nathi ayimshaya zandla bazalwane. Ngiyabonga sisi bazalwane uma sidiswa njengabantwana bakaNkulunkulu izinto asipha zona enye amagift ukholo uNkulunkulu uyasipha ukukholwa bazalwane sho njalo izizwi kaNkulunkulu lithi usinika umuntu umnika uma ufunde ngoNkulunkulu kuphela uyakheleza uhamba kanje usathanda ukuphipha kusho kalula usuke usindisiwe khona ngenxa ukuthi ukholiwe ngezinto wavuma umlomo kodwa manje kufanele manje ungene eklasini lokufunda uNkulunkulu kunezinto ozohlangabezana nazo ayizobuza ukuthi ufunde kangakanani uNkulunkulu wazi umfunda kangakanani uNkulunkulu makuyikuthi ufunde kangaka ngoSathane wazi yonke into eyenziwa ngaphakathi kodwa yenziwa uNkulunkulu wazi isithethe singaka nekulungi lolu lwazi lolu bazalwane luza kanjani lolu lwazi lolu luzwa ngerelationship yakho noNkulunkulu lolu lwazi asithi experiential knowledge ulwazi lokufunda uNkulunkulu ungabhala kanjalo mathupha laphansi noma uyathatha emondweni yakho ulwazi oluza ngani ngerelationship ulwazi oluza ngani ngeexperience oluza experiential noNkulunkulu wena ulwazi oluza ngeintimacy ngokuhlala noNkulunkulu. Inkosi yokubusisa lolu lwazi lolu bazalwane akusikho nje alifani nokuzwa ngoNkulunkulu kodwa lolu lwazi lolu wazi uNkulunkulu personal. Lolu lwazi lolu bazalwane luyakusiza ukuthi ukwazi ukuphendula ukuthi uNkulunkulu ubani yini oyibonile kuNkulunkulu. Inkosi yokubusisa sengqina ngalolu lwazi lolu bazalwane lubalulekile bazalwane senzoshaya amavesi akhona bazalwane bangabe sivulelo mamndaba uchapter 3 verse 10 Philippians mamfundisi ungangivulela uchapter u2 Peter chapter 3 verse 18 lokho thiba kwathanda ukubhala ungabhala manje ngithembela amanye uma ukuthi uthatha ebengwasho nje ngomlomo uwabhala la lolu lwazi ngoNkulunkulu bazalwane
uNkulunkulu akafisi nakancane silethe kulo bazalwane. Inkosi yomsindisisi. Wazi uNkulunkulu uzazele wena. Ngicela ukusho bazalwane. Ngoba bazalwane uNkulunkulu usuke wazi yena lapho mazi kwi-intimacy. Uzomazi nani ukuthi ube nesikhathi naye. Uzomazi ukuthi ukwazi ukubeka ezinye izinto phansi eceleni. Ubeka ifoni yakho phansi, ubeka uFacebook wakho phansi, ubeka uWhatsApp wakho phansi, ebese uba nesikhathi noNkulunkulu ikakhulukazi emkhulekweni. La uzoba ne-intimacy khona noNkulunkulu. Kodwa uma leso sikhathi leso ungenaso senhlobonhlobo, awuzumazi uNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Awusifundele mama. Verse 10. Yes. Ukuze ngimazi yena. Ukuze ngimazi yena, so that I may know him, not about him. Ukuze ngimazi bani mama? Ukuze ngimazi yena. Hayi ukuze ngazi ngaye. Lolwazi lokukhuluma ngalo lapha yilo bazalwane only experiential knowledge. Ukuze umazi yena uNkulunkulu. Yes mama. Namandla okuvuka. Awubeka nje isequence. Uqale wazi yena qala before ube umuntu odesperate ngamandla akhe kubeka sakuqeda mama. Ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe lokuhlanganyela eziphekweni zakhe. Awahamba ngesikhathi sifundela lapho mama siyabonga mama mntana. Kodwa khulani ekuseni nasekwazini inkosi. Ekwazini bazalwane. Inkosi abaqeda isikhathi Nomsindisi wethu uJesu Kristu. Inkosi yomsindisisi. Yes, sikwethe. Kazimulo mayibe kuye namanje nakuze kube lusuku lwaphakade. Yes bazalwane, kuze kube lusuku lwaphakade. Ukuze ngiyazi inkosi. Inkosi bazalwane yethu kubalekile ukuthi siyazi. Ngami bazalwane, uyazi ukuthi kunezinto ekwazini uNkulunkulu bazalwane. Nami uNkulunkulu ngiyamazi ngendlela engimazi ngayo. Ekumazini kwami bazalwane, nawe ekumazini kwakho bazongifakazela abaningi. Kunezinto uNkulunkulu wazi uzothola uma usufuna yena uNkulunkulu azokutshela lona okungesini lwazi ukuthi utshela abanye abantu. Awuzobe upersonal nawe. Because something usisi. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uzalwa kuphi, uzalwa kwabani, ninenkani nakini, ikini kanjena kini. uNkulunkulu uyakwazi ukudila nawe at a personal level. Kodwa mawufunda nje iziphela, ufunda nje iBhayibheli, ufunda uqale phansi akwanele. Lifunde phela ufunde naye uNkulunkulu. Ube nesikhathi uNkulunkulu. Kunezinto azokutshela zona ulwazi okutshela lona ukuthi wena phuma kanjena. Thandaza kanje wena. Chitha isikhathi sakho. Nami chitha kanje wena. Inkosi yomsindisisi. Ngiyabona sikhawule emakhaya angafani bazalwane. Amanye amakhaya kuthwa izinto ezihlukile bazalwane. Othola ukuthi nasisirakhi kancane nje kuyo nto leyo. Angisiyabona bazalwane. Ama-jeans awafani. Awafani. Ya ngicedile mamshoda bazalwane. Ngoba akutshelwa lezi zinto ezitholakala kuNkulunkulu bazalwane. Uzohlangabezana nezinto ongazi uzizwe ndawo. Nginentshumayelo uNkulunkulu anginikeza yona bazalwane, very powerful. Nginentshumayelo eziningi bazalwane. Eziyimessage kimi ngelilanga uNkulunkulu athi shumayela ukuthi tha ethi kuNew Testament uma lethi umpostoli uPetru, this is that. Uma bekhuluma ngeilwimi athi this is that. Ngama masi lento enibona yenzeka lapha it is that. Ayikhombe lapha ezweni likaNkulunkulu ku-Old Testament kwathi kaJoel. Nawe uma uphila isikhathi noNkulunkulu, uNkulunkulu uzokukhombisa abaningi oh this is that. Uzothi ukhuleka enza izinto, akhuluma izinto uthi uNkulunkulu athi this is that lapha ezweni. La kulolwazi lolo lekoqala esikhulume ngalo bazalwane sathi nosisi. Inkosi yomsindisisi bazalwane. Olokugcina ncinci ngaqeda bazalwane. U-idol. Lolu lwazi lolu bazalwane luchaza ukuthi luza nge-awareness, uba aware. Luza ngani? You perceive lolu lwazi lolu. Uvele nje wazi. Inkosi yomsindisisi. Uvele drop uwe uNkulunkulu. Inkosi yomsindisisi. Ebese-ke lolu lwazi lolu bazalwane lunayibonela eziningi bazalwane ezweni likaNkulunkulu lapho lisetshenziswe khona. Yes bazalwane. Eziningi kakhulu. Ya. Lolu lwazi lolu bazalwane uba ne-immediate recognition. Yabona uJesu lithi izwi likaNkulunkulu uma bemthinta lo wesifazane wavele wazi khona umthintile amandla sephumile. Yabona uvele wazi into ukuthi kufanele ngenze ukuthi mangabe lezi engishayo bazalwane kumina njengomshumayeli
oshela izikaNkulunkulu manje akusiyo theory, it's my life. Because some people say, akusizi izinto engiyifunde last year ngize excited ngazo. Izinto esengiyiphile for many years. Because some people say bazalwane. Lolu lwazi lolu bazalwane uba aware. Because some people say ngokuthi siyazi ukuthi konke kusebenza ngokuthi. Ulwazi le-awareness lolu, you are aware ngaleyo nto leyo. Akusinto odinga lokukhunjuzwa ngayo ukuba aware. Ulwazi lolu bazalwane oluhamba ne-awareness. Makuthiwa into u-aware ngayo into ama-psychologists athi khona ngoba umuntu ne-mind, ne-conscious mind and subconscious mind. Lezo zinto ezingangayifuni nabo bazalwane. Manje lolu lwazi lolu bazalwane luhlala kulento ekuthiwa i-subconscious mind. Ulwazi njengoba usuwazi igama lakho. Ayengase kanjalo bazalwane uzochaza nje ukuthi ngibika ama-example right kakhulu ukuthi uyizwe lento le. Anibazazinogogo le kanje. Ngeke ukhulume ukuthi subconscious mind yini yona le. Phumgoka kezwanga lutho. Amthabona bazalwane. Ipolitics kakhulu nangeyilimi bazalwane. Yabona ngingakhuluma ngeyilimi lapha. Rabrakuskedira anokarika ruskavina kabra kaluka dikarakakida kadaka barakadika. Kwandenza ukunjoba ngisonjalo. Kodwa omunye umuntu akakheka ezokuthinda into le ibidlela nje. Ngiliba nje beyikhuluma ngapha. Because something kusise bazalwane. Lolu lwazi bazalwane ulwazi aware ngalo. Njengoba siwazi igama lakho. Uzazi ukuthi umuntu wesilisa, uzazi ukuthi umuntu wesifazane. Because something kusise. Lolu lwazi lolu ngakalisa nje umuntu oshayela imoto. Uyabona oshayela imoto ulwazi ukufana subconscious mind. Uyenza leyo nto beyisengqondweni lakho kodwa uyenza uyicabanga mawuyenza. Sisithandeka. I'm sure now uma usaqala ushayela imoto usibamba nje steering. Ngisho ukuqoqisa uthini konke. Ibhizinisi yakhe awuqoqisa kangaka mshayeli. Amthabona nto le. Ngisho ushintsha ufisa ngabe uyabuka la imanani yabona. Amthabona bazalwane. Ngihlabufisa lokubuka phansi lapha ilashi ngabe ngiyabuka. Amthabona nto le bazalwane. Awufuni ukuqoqisa kakhulu. Kepha mawuso udriver uthini? Kalalela ukutshela. Kodwa mzansi uyaqhubeka uyayenza lento le. Full stop perfect. Ngishathi uhamba ku-N3 ngishathi uphakathi eJohannesburg Free Street udriver kuphi? Nami njengoba udriver uyangiqoqisa lapha anginankinga. Siye Cape Town siyakuphi? Anginankinga ngiyaxoxa. Uyabona nje ungiqoqela into ngiyaphendula ngiyabuza. Kodwa mawusaqala lolu lwazi sekubazalwane lusuke conscious mind. Lufanele lento usafocusile kulento le ngisho kimi ayikakasiki kuwe leyo nto leyo. uNkulunkulu-ke ulwazi lwakhe lolu ulwazi afisa ukuthi lube ku-subconscious mind. Uzaphi umzalwane? Uzaphi umzalwane? Hayi usuthi waphuza ngoba bebephatha emsebenzini. Umzalwane usenesikhathi ngaka umzalwane ubuyaphuze kanti. Haleluya bazalwane. Lwazi lukaNkulunkulu. Inkosi yomthetho sisi. Siyazi. Nizwile ivesi bazalwane ngithi. Nizwile bazalwane ngithi. Okay. Kuyasebenzana lokho kuhle. Futhi noma kuhlangabezana nani bazalwane uyazi kuyasebenzana lokho kuhle. Inkosi yomthetho sisi. Elinye bazalwane maningi masuyifundela ukuthi umuntu omuhle kakhulukazi abantu abasha othanda ukufunda uzoyithola izinto lezi uyomthanda uNkulunkulu ngendlela mangakusayo. Uyabona uyoyithola umile wethu bamba kanje uphinde uhlale phansi ungayikosho mayelana nendawo uzifida nje wena. Siyazi ukuthi uma le dokotela umzimba lidilizo sinesakhiwo. Noma fasebenzela ku New Testament yilo lolu ayito bazalwane. Ulwahande bowesaba. Sebenza kanje manje. Uyabona nje itheknoloji yakhona. Bafela babethe nje isikhathi emsebenzini. Uyophatha iqolo. Lokuzwa abantu hayi baphatha iqolo. Yabona ukuthi yonke lento leyo kaSathane. Okay. Thothi wasikakhulu ngembulelo. Yabona bekushaye ngowangwane. Yabona ke lokuthi ukanje abasendika manje. Wena wathi ukukwana ngalezo zinto lezo. Wani ngalezo zinto lezo. Yini experience oyitholile abantu bekaSathane. Uzwe ngomsebenzi yakhe kakhulu. Wazi noma technology kakhulu. Kodwa kaNkulunkulu wazi kancane manje. Ukhona uzakani bazalwane. Ngokuzwa. Inkosi yomthetho ukuthi uzwe ini bazalwane izwi kaNkulunkulu. Mawuzwa ngazwi kaNkulunkulu unokukhola omncane ungaka. Kwenze njani bazalwane? Ulokhuzwa kwenze njani ukukhola? Lokwenze njani bazalwane? Zinu ukukhola okukhulu okwenziwa bani? Okwenziwa uwe ngokuthi uzwe izwi kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu thayini ukukhola kuyishilo ukukhola. Ukukhola sifika ngakho ngoSathane isicima. Uphatha bani? Uphatha yithi hayi uJesu yithi
shield yangempela la. Amshabona bazalwane, uphethe shield yangempela. Ulokhu ukukhula, uzwe izwi kaNkulunkulu ukukhula. Kodwa mangasalingizwi izwi kaNkulunkulu, usulalela amanga kaSathane, kuyancipha ukukhula kwakho ukuthi. Usuzwisa, uzogcwele yonke into, ngisho sithandaza, sithandaza nje ya. Ya, awasukwazi ukuthandaza manje, fanele phezulu yabonga phela. Manje sithandaza nje manje. Inkosi yomfukuzise bazalwane. Hallelujah bazalwane. uNkulunkulu ufuna sazi naye bazalwane. Senqedile. Ufisa sazi naye uNkulunkulu. Ngilona lo uyayibona ukuthi ubani engazi naye kakhulu. Njengoba sishaya nje izwi kaNkulunkulu manje ubuzwa uNkulunkulu. Inkosi yomfukuzise bazalwane. Ubuzwa uNkulunkulu 10 past isikhathi ngesibona bazalwane. Ubuzwa uNkulunkulu. Mawuphuma ngaphandle likely uzotuvula iredio yakho uzwe indaba ezingakhuluma uNkulunkulu ekhuluma ngoSathane. Eyizokutshela ukuthi kwenzekani kuleli yazo, kwenzekani kuleli yazo, kwenzekani kuleli yazo. Kodwa uNkulunkulu ufisa ukuthi uzwe ngaye kakhulu, ukudlula ukuthi uzwe ngoSathane. Sicela ukuthi angasazo sibongele izwi kaNkulunkulu bazalwane.